Današnja tema je Prvi svjetski rat od 1914. do 1918. godine. Sukobljene strane u ovom ratu okupile su se oko dva saveza. Prvi savez Antanta okupio je Englesku, Rusiju i Francusku, dok su se oko centralnih sila okupile Italija, Austro-Ugarska i Njemačka. Povod za početak rata bio je Sarajevski atentat, u kojem je pripadnik organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip usmrtio austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Uzrok za početak Prvog svjetskog rata jeste nadmetanje velikih sila za prevlast u svijetu. Njemački ratni plan bilo je brzo vođenje rata, ali je njihova taktika propala u rovovskoj borbi na rijeci Marni na početku rata. Tokom 1915. godine bilježi se pokušaj izbacivanja Turske iz rata, kao i napredovanje Njemačke prema Rusiji. Došlo je do kapitulacije Srbije i Crne Gore. Iste godine Italija je pristala na Londonski sporazum i tako izašla iz centralnih sila. Italijanima je obećano Jadransko primorje. Iduće godine dogodile su se tri velike bitke. Bitka kod Verdena prozvana je klanicom naroda. Bitka kod Some je najveća tenkovska bitka, a kod Itlanda se dogodila najveća pomorska bitka. 1917. godine u Rusiji su se odigrale dvije revolucije i komunisti su došli na vlast, pa je Rusija izašla iz rata. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države čuvaju svoj interes te ulaze na stranu Antante. 1918. godine dolazi do proboja Solunskog fronta, a potom i do kapitulacije Bugarske, Turske, Austrije i Njemačke. Posljedice su bile dalekosežne. Nestala su 4 carstva, Austrijsko, Rusko, Tursko i Njemačko. U Rusiji je uspostavljen komunizam, a Amerika postaje najmoćnija sila na svijetu. U Prvom svjetskom ratu ostvareni su ogromni ljudski i materijalni gubici. Zavladala je pandemija španske groznice koja je odnijela više života nego sam rat. Danas ćemo govoriti na temu Ruske revolucije i njihov odjek u Europi, riječ je o februarskoj i oktobarskoj revoluciji u Rusiji. Obje revolucije su se dogodile 1917. godine. Uzrok februarske revolucije jeste iscrpljenost zemlje i veliki vojni gubici uslijed dotadašnjeg vođenja rata. Povod za početak februarske revolucije bili su nemiri sirotinje, radnika i vojnika. Po karakteru ovo je bila građanska revolucija. Međutim, nezadovoljstvo naroda nije splasnulo pa je došlo do oktobarske revolucije. Uzrok je bio taj što su radnici tražili bolja prava, a povod što Rusija nije izašla iz rata. Po karakteru ovo je bila radnička revolucija. Vođa komunista bio je Lenjin. Rusija izlazi iz rata mirom u Brest-Litovsku. Pokušaji da se revolucija proširi su propali. Današnja lekcija jeste Srbija i Crna Gora u Prvom svjetskom ratu. Uzrok austro-ugarskog napada na Srbiju jeste strah da Srbija povede oslobođenje južnih Slovena, kao i želja centralnih sila da se prošire na istok. Povod je bio Sarajevski atentat, nakon kojeg je Austrija poslala ultimatum Srbiji. Tražili su da austrijska policija sprovede istragu o navodnoj povezanosti Srbije i Mlade Bosne. Ovo je Srbija odbila, nakon čega je Austrija objavila rat Srbiji. Period od atentata do objave rata trajao je mjesec dana. Najviše su trpili Srbi u Bosni i Hercegovini, gdje je Austrija sprovela iznimne mjere. Došlo je do progona srpske inteligencije, zatvarana su srpska društva, novine i organizacija, a ćirilica je zabranjena. Na početku rata odigrale su se dvije bitke. Prva saveznička pobjeda Antante u Prvom svjetskom ratu bila je bitka na Ceru, gdje je general Stepa Stepanović porazio Austriju. Novi poraz Austrije dogodio se na Kolubari, za šta je zaslužan general Živojin Mišić. Obojica su dobili čin vojvode. U prvoj godini rata austrijsku vojsku predvodio je general Počorek, koji je smijenjen, a zamijenio ga je Mackensen. Tokom 1915. godine dolazi do snažnijeg napada Austrije i njenih saveznika na Srbiju. Srbi su odlučili da se povuku. Plan je bio da dođu do Grčke gdje bi ih čekali njihovi saveznici sa novim naoružanjem. Međutim, ulazak Bugarske na stranu centralnih sila onemogućio je povlačenje Srbije povoljnijim putem pa su se Srbi povlačili preko Albanije po veoma nepovoljnom zimskom vremenu. Vojska Crne Gore predvođena Jankom Vukotićem pravila je odstupnicu Srbima u bici na Mojkovcu. Došlo je do poraza i kapitulacije Crne Gore. Srbi su se povukli na ostrva Krf, Vido i Bizertu. Na Krfu je organizovan cjelokupni život Srba.
Postojala je bolnica za ranjenike. Veliki broj Srba podlegao je ranama, a kako nisu imali gdje da ih sahranjuju, njihove ostatke polagali su u Jonsko more. O tome govori pjesnik Bojić u dijelu Plava grobnica. Na Krfu je organizovan rad vlade, skupštine i gimnazije. Oporavljeni Srbi prebačeni su na Solunski front gdje su pobijedili Bugare u bici za Kajmakčalan. Za to vrijeme Srbija je bila pod okupacijom. Na jugu i sjeveru sprovođena je nasilna mađarizacija i bugarizacija srpskog naroda. Zabranjen je srpski jezik i rad srpske škole. U septembru 1918. godine došlo je do proboja Solunskog fronta. Glavnu komandu imao je francuski general Depere, a Srbe je predvodio vojvoda Petar Bojović. Preko Albanije povlačio se stari kralj Petar, a glavnokomandujući vojske Srbije bio je njegov sin Aleksandar Karađorđević. U ratu su se istakle vojvode Stepa Stepanović, Živojin Mišić, Petar Bojović i Radomir Putnik. Milunka Savić je srpska heroina iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. O Srbima je pozitivno izvještavao Švajcarac dr. Archibald Rice. Današnja tema je politika terora Austro-Ugarske protiv svojih podanika Srba. Poslije sarajevskog atentata Srbi u Bosni i Hercegovini bili su izloženi iznimnim mjerama. Organizovane su velike antisrpske demonstracije u Sarajevu i Zagrebu, a Austrija je zavela strahovladu koja se ogledala u progonu Srba, ćirilice, kulturnih i umjetničkih društava. Teror nad Srbima podržavao je sarajevski nadbiskup Josip Štadler, koji je bio sljedbenik pravaške ideologije Ante Starčevića. Organizovan je niz namještenih sudskih procesa. Sudilo se mladoj Bosni i Gavrilu Principu za atentat, a odbranu je vodio advokat Rudolf Cistler koji je ostao upamćen po tome što je časno branio mladu Bosnu. Organizovan je banjalučki veleizdajnički proces na kojem je osuđeno preko 150 Srba. Na poziv pape i španskog kralja osuđeni Srbi nisu stradali. Srpski narod je zatvaran u logore. Najveći logor za Srbe bio je u Doboju, u prostorijama stare konjušnice. Kroz taj logor prošlo je preko 40.000 ljudi. Drugi logor bio je u Rumuniji u Aradu. Kroz rumunski logor prošao je toliški sveštenik Savo Božić. Domaći muslimani i Hrvati odazivaju se u odred Šuckori i pomažu austrijskoj policiji u progonu Srba. Na Solunskom frontu Srbi dobijaju pojačanje iz Rusije i Amerike. To je taj takozvani dobrovoljački odred. Bilo je Srba u austrijskoj vojsci koji su nasilno tamo dovedeni, pa su pobjegli ili dezertirali. U vrijeme Prvog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini dolazi do opadanja stočnog fonda, bio je manjak hrane, a harale su brojne bolesti i zaraze. Današnja lekcija je jugoslovensko ujedinjenje. Postojale su dvije ideje oko ujedinjenja. Prvo je zagovarao Strossmayer, a to je da se ujedinjenje izvrši oko Hrvatske unutar Austrijskog carstva. Drugu ideju dao je Ilija Garašanin, a to je ujedinjenje svih južnih Slovena oko Srbije. Ratni cilj Srbije donesen je u Niškoj deklaraciji, kojom se zagovara ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca. Jugoslovenski odbor Ante Trumbića radio je na širenju ideje jugoslovenskog ujedinjenja kod saveznika. Južnoslovenski političari u Bečkoj skupštini zalagali su se za ujedinjenje unutar Austrije što su iskazali u Majskoj deklaraciji. Srpska vlada donosi dokument pod nazivom Krfska deklaracija prema kojoj će buduća država biti ustavna, parlamentarna i demokratska monarhija na čelu sa dinastijom Karađorđević. Dolazi do proglasa države Slovenaca, Hrvata i Srba koja je imala niz problema. Zbog nesređenih granica i bezvlašća došlo je do intervencije srpske vojske. Velike skupštine u Novom Sadu i Podgorici odlučile su da se Vojvodina i Crna Gora pripoje Srbiji. 1. decembra 1918. prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević proglašava kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.